Pili, Amachu, que no te quisieron dejar ser amama, pero vaya si lo eres. Mujer, firme y cariñosa con los tuyos. Pilar de los de la casa, amiga. Barache, tu proyecto vital. Las plantas, lirios, tus favoritos. Fontxo, bihurri, artista. Larra guztingintzako ardatz eta langile fina. Asiak, fanfarre, parranda, lezakan oraindik faltan botatzen zaituzte. Opitzuo! Hauezek zarete Pili eta Fontxo guretzako. Beti izan zaretena eta izango betirako, maitatuak. Pero hoy se nos impone recordaros y reivindicaros víctimas. Sí, muy a nuestro pesar, víctimas de una política cruel, diseñada para vosotros y vosotras, para Rosa y Arantxa, Antxoni, José Mari, Mari Carmen, Iñaki y Asier, Rubén, Argi e Iñaki, Sara, Leo, Carmel y Natividad, para cientos de personas que hoy siguen saliendo a la carretera a realizar miles de kilómetros, para Vidane y José Ángel, familia y amigas de Idoia, familia Murga, para cualquiera que quiera compartir 40 minutos de cariño y amistad, aunque suponga un riesgo. Porque hay quien 30 años después se sigue preguntando cómo alguien que era un auténtico manojo de nervios al montar en un coche, o alguien que tenía como prioridad la solidaridad para con los demás, pudieron morir de esta manera. Eta erantzuna beti berdina da. Dispertsioa, bai, biktimak dira. Dispertsioa txantaia delako, txantaia emozionala. Aitatxo eta matxorekin hirian behin egoteko 2000 kilometro bidaiatu behar duen aurrari. Eta zigorra da. Adinak eta osasunak bidaiatzen usten ez dion agurentzat. Seme-alaba, azkenengo ikusi barik azkena txabota ezinek dabilena. Dispertsioak eraile egiten duelako. Eta gaur, inoiz baino zenago aldarrikatzen dugu. Amaitu behar da orain. Bihar berandu izan baino lehen. Maite zaituztegu. Eta harrotasunez betetzen zaizkigu begiak, oroitzen zaituztegun bakoitzean. Argatik oroitzen zaituztegu gaur hemendik, 40 minutuak motz zaizkigun katetik. Nabari alduzue, askatasun haizea zartzen da atetik. Geldiezina gara, esaterik baldin bada, zuekin gaude Pili, Fontxo. Tu ere, zuek gara.
batera. Baina asteburu da dator berriro. Eta dispertzioaren amaiera indoa geldiro, gerra egon badagoela, naiz eta inork ez egin tiro. Depositoak elkartasunez beteta, barrote artean irriak ieska, ondo dakizue, ilargiraino eta huelta, maite zaituztegu eta, ez zaitugu ustegu azten. Jarraituko dugu gutunak eta geroa idazten, erortzean ikasten, historia marrazten. Bai, trabelinez beteta dago Euskal Herria, zazi guztien gainetik zendo baitator udaberria. Fontxori, Piliri, erori eta etorriko direnei, zuekin gaude, gu ere zuek gara, bezarkada bat txalo bidez, garaipenean ikusiko gara, adiorik ez. Bueno, pues vamos a ver qué me sale porque lo he preparado así rápido. En esta gran concentración hoy hay que homenajear. En esta gran concentración a nuestros queridos Pili y Fonso, que para ellos va esta jota, que para ellos va esta jota. Hoy hay que felicitar. Egunon, Fonso eta Pili 30 urtez gogoratzen ari gara. Besarkada bero eta estu bat Fonso eta Piliren zenideei. Plaza hau haien oroimenerako gunea izatea nahi dugu, memoriarako gunea. Han transcurrido 30 años desde que la dispersión se llevaran las vidas de Fonso y Pili. Y muchas cosas han cambiado desde entonces en Euskal Herria. Pero los pilares de la paz duradera a la que aspira la sociedad vasca no se han podido cimentar. Ahaleginik eta borondaterik ez da falta izan, baina haien bizitzak eraman zituen dispersio politikak indarrean jarraitzen du, eta urruntzeak mina eta sufrimentua eragiteko helburua leialki betetzen jarraitzen du.
gobernuen aldetik urraz baldarra baino ez dira ematen, eta ela ere, badaude salbuespen espetxe politikaren iraupena eta sufrimentuaren jarraipena eskatzen jarraitzen dutenak. No está siendo fácil, pero si queremos construir un tiempo nuevo, si queremos avanzar hacia la reconciliación y la convivencia, es necesario desactivar el alejamiento y las políticas de excepción, desactivar las causas del sufrimiento, y no va a ser fácil. Por eso, no queremos que este encuentro de hoy sea solo un acto de recuerdo. Pili y Fonso estarán siempre en nuestro corazón, pero necesitamos que además estén en la memoria de este pueblo. Beraien bizia eta 14 senide gehiagorenak eraman zituzten egoerak inposaketak ezagutzea beharrezkoa da. Dispersioaren biktima direla onartzea. Aintzatespen hori gabe ez baitago inolako bermerik gertatu dena errepikatuko ez dela ziurtatzeko. Eta era berean, ekitaldi hau sufrimentuaren amaierarekin eta dispersioaren biktimekin dugun konpromisoa berritzeko aukera bat izatea nahi dugu. Que nuestro trabajo y nuestra conciencia sean una base sólida para lo que ha sucedido. Nunca más vuelva a pasar, porque solo esa garantía nos permitirá mirar con menos dolor hacia adelante. Pili, Fonso, musu handi bana. Hemos conocido hoy la noticia del fallecimiento de Lucio Urtubía, gran amigo de los familiares de presos y presas políticos vascos. Y desde Etxerat mandamos un gran abrazo a su familia y amigos. Gaurko ekitaldia abiapuntu izatea nahi dugu. Hemendik aurrera guztion artean Etxeratekin batera jorratuko dugun herri ekimen baten abiapuntua. Aurrerantzean Fontso eta Pili herrikideen memoriari aitortzea egitea. Belaunaldi berriei gertatukoaren berri ematea eta dispertsioak 16 herritarren bizitzak lapurtu izanaren salaketa. Gako nagusi dituen dinamika baten abiapuntua izango da. Helburu bakarra duena, dispertsio politikarekin lehenbailen behin betirako bukatzea. Eta hau da gaur Laudioko herria hartzen duen konpromisua. Bide asko daude egiteko, batzuk luzeak eta mingarriak izango dira. Beste batzuk lan handikoak, baina bidearen amaieran sari potoloarekin topo egingo dugu. Etxean nahi ditugu. Eskerrik asko guztioi etortzeagaitik eta agur bero bat.